Vincent Talk. Ndagushuhuje kandi ngwaye ikaze udukunda wowe wakoze subscribe kuri Vincent Talk official. Imana iguhe umugisha ndetse Imana ikomeze bane nawe mu byo ukora byose. Inkuru rero iri kuvuga ubu ngubu cyane ndetse ikabigezweho ni inkuru y'umugabo mwamenye nka Prince Kid wateguraga irushanwa rya Miss Rwanda, aho yarari kuranira muri Amerika nyuma yaho yaje gufatwa. Nyuma rero yo kuranira muri Amerika, Prince Kid ubu urubanza rwe rwasomwe nyuma rero yo kuburana ku bujurire bwe bwo kutoherezwa mu Rwanda nyuma yaho yafatiwe muri Amerika aturutse ubutabera bwo mu Rwanda. Urukiko rwa Texas rwategetse ko yakoherezwa mu Rwanda akaza gukora igihano cye. Ni urubanza rero rwasomwe kuri uyu wa kabiri nk'uko tubikesha ikinyamakuru Ukwezi TV. Prince Kid yasobanuye ko asaba guhabwa ubuhungiro kuko aje mu Rwanda ataba yizeye umutekano we. Miss Elisa rero akaba n'umugore we yatanze ubuhamya avuga ko ibyaha bashyize ku mugabo we byari ibinyoma, kuko nawe yagerageje gushaka uko yagaragaza ibimenyetso by'uko arengana, ariko nawe ahita atabwa muri yombi. Prince Kid rero we yaburanye avuga ko impamvu yo gusaba ubuhungiro ari uko yateguraga Miss Rwanda hari ibyo atumvikanyeho na bamwe mu bakomeye, hanyuma bakoresha imbaraga zabo bamushyiraho ibyaha bigiye bitandukanye. Nyuma yo kumva rero ko yaburanye n'ubuhamya bwa Miss Elisa, umucamanza wo mu rukiko ruherereye Texas rwanzuye ko agomba koherezwa mu Rwanda, icyakoze ahabwa iminsi 30 yo kujurira. Amakuru rero yashyizwe hanze n'urwego rushinzwe iburanisha ry'amategeko areba abinjira n'abasohoka n'imipaka muri Amerika, ECA, ivuga ko Prince Kid yatawe muri yombi kuwa 3 Werurwe mu mwaka wa 2025 mu mujyi wa Fort Worth muri Texas. Uru rwego rero rwavuze ko Prince Kid yari amaze iminsi atuye muri Fort Worth muri uwo mujyi mu buryo bunyuranyije n'amategeko, gusa ngo yaninjiye muri Amerika mu buryo bwemewe n'amategeko. Amerika rero yavuze ko uyu mugabo yatawe muri yombi mu rwego rwo kubahiriza icyemezo cy'impapuro zo kumuta muri yombi zashyizweho n'ubushinjacyaha bw'u Rwanda mu kwa 29 Ukwakira umwaka wa 2024. Kugeza ubu ngubu rero Prince Kid afungiye muri kasho z'uru rwego mbere y'uko hafatwa ikindi cyemezo icyo ari cyo cyose mu bijyanye no kumukura muri Amerika. Mu Kwakira rero mu mwaka wa 2013 nibwo urukiko rukuru rwakatiye Prince Kid igifungo cy'imyaka 5 rumuhamije ibyaha byo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato no gusaba cyangwa se gukora ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina. Mu isomwa ry'uru rubanza rero yaba Ishimwe Diodoni n'abamwunganira mu mategeko wari mu rukiko mu gihe ubushinjacyaha bwo bwari buhagarariwe. Umucamanza rero yavuze ko yagombaga guhanisha igifungo cy'imyaka 16, icyakora bitewe n'uko ari ubwa mbere akurikiranwe n'inkiko, igihano cye cyaragabanyijwe kigirwa imyaka 5 n'ihazabu ya miliyoni 2 y'amafaranga y'u Rwanda. Ngayo nguko rero bya Prince Kid nguko nuko bimeze. Ndagushimiye cyane rero niba twatangiranye iki kiganiro. Imana iguhe umugisha. Niba utarakanda subscribe nagushishikariza gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu nzira zose, mu nkuru zose, mu biganiro byose, mu byo ngenda nkubwira umunsi ku wundi. Imana iguhe umugisha rero, komeza ugire ubuzima bwiza, wifurije kugira amahoro.